Muraho neza, ni Neza Online TV, twongeye kubasuhuza, aho twagiye rero kuri tere, turi mu kagari ka Nyakagunga, mu mudugudu wa Kirehe, birumvikana ni muri Fungwe, aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa, ariko uyu munsi twari twibanze kuzigurishwa, aho turi ku nzu muri kubona aho ngaho kuri cano, aho zigaragara ya kadasitire. Ni inzu nziza yuzuye, murayibona, irakoze, iruzuye, ifite parafo, rangete, ikagira na pavoma, ni amakaro. Ni inzu ifite isuku, amarangi, ibintu byose urabona ko irarangiye, ifite ibyumba 4 na salo, ikagira dushe na tuwarete n'imbere, ifite na za anekise inyuma, hariho nayo dushe y'inyuma na tuwarete, birumvikana n'igikoni. Iri ku buso rero bungana na metero kare 468, kuko ifite 22 kuri 24, yo ubwayo ifite 10 kuri 13. Urumva ko ari inzu ngari, ibyumba byayo ni bigari, ifitemo birumvikana n'amakoridoro. Ni inzu rero yuzuye, wahita winjiramo, iruzuye neza, nta byo kuvuga ngo hari ikintu wayikoraho. Ni inzu zuzuye ubona wahita ukoresha nta kindi kintu uyikozeho na gitoya. Twabwiye ko ifite ibyumba 4 na salo, ni bigari, birumvikana, n'amakoridoro 2, ikagira dushe na tuwarete mo imbere, ikagira na za dushe n'indi tuwarete z'inyuma n'igikoni nka anekisi. Iri ku buso rero bugari, ku buryo hari n'ahandi ubona ushobora kuba wakwagurira ibikorwa byayo, kandi iri hafi y'ibikorwa remezo. Urabona ko iri ku muhanda uturutse kuri kaburimbo, ni nko muri metero 200, ikaba iri imbere y'akagari ka Nyakagunga neza nko muri metero 50. Ni inzu rero iri hafi y'ibikorwa remezo, kuko haruguru gatoya hari ikigo cya New Vision School, n'uzamutse no kwa muganga hafi hari ikigo cya GS Nyagasambu, birumvikana no kuri Health Center ya Nyagasambu. Ni inzu rero ubona ko iri hafi y'ibyo bikorwa remezo, no hakurya ku isoko kugerayo biroroshye cyane. Iyi nzu rero iri mu nzu twavuga zishimishije, nubwo mubona igiciro kiri hasi, ariko iri mu nzu rwose ubona zifatika muri aka kagari ka Nyakagunga, muri karitsiye. Ni ahantu h'imiturire heza, kandi ziri ahantu hatuje nk'uko mubibona. Mushaka kudukurikira cyane, ujya kuri YouTube ukandika Neza Online TV, ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe, cyangwa ugakora like ku basanzwe badukurikira, cyangwa se kuduhamagara kuri contact 078552 646 55. Urasubiramo 078552 646 55. Ni Neza Online TV rero, ni akagaruka. Ciao ciao. Muraho neza, ni Neza Online TV, twongeye kubasuhuza, aho twagiye rero kuri tere, turi mu kagari ka Nyakagunga, mu mudugudu wa Kirehe, birumvikana ni muri Fungwe, aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa, ariko uyu munsi twari twibanze kuzigurishwa, aho turi ku nzu muri kubona aho ngaho kuri cano, aho zigaragara ya kadasitire. Ni inzu nziza yuzuye, murayibona, irakoze, iruzuye, ifite parafo, rangete, ikagira na pavoma, ni amakaro. Ni inzu ifite isuku, amarangi, ibintu byose urabona ko irarangiye, ifite ibyumba 4 na salo, ikagira dushe na tuwarete n'imbere, ifite na za anekise inyuma, hariho nayo dushe y'inyuma na tuwarete, birumvikana n'igikoni. Iri ku buso rero bungana na metero kare 468, kuko ifite 22 kuri 24, yo ubwayo ifite 10 kuri 13. Urumva ko ari inzu ngari, ibyumba byayo ni bigari, ifitemo birumvikana n'amakoridoro. Ni inzu rero yuzuye, wahita winjiramo, iruzuye neza, nta byo kuvuga ngo hari ikintu wayikoraho. Ni inzu zuzuye ubona wahita ukoresha nta kindi kintu uyikozeho na gitoya. Twabwiye ko ifite ibyumba 4 na salo, ni bigari, birumvikana, n'amakoridoro 2, ikagira dushe na tuwarete mo imbere, ikagira na za dushe n'indi tuwarete z'inyuma n'igikoni nka anekisi. Iri ku buso rero bugari, ku buryo hari n'ahandi ubona ushobora kuba wakwagurira ibikorwa byayo, kandi iri hafi y'ibikorwa remezo. Urabona ko iri ku muhanda uturutse kuri kaburimbo, ni nko muri metero 200, ikaba iri imbere y'akagari ka Nyakagunga neza nko muri metero 50. Ni inzu rero iri hafi y'ibikorwa remezo, kuko haruguru gatoya hari ikigo cya New Vision School, n'uzamutse no kwa muganga hafi hari ikigo cya GS Nyagasambu, birumvikana no kuri Health Center ya Nyagasambu. Ni inzu rero ubona ko iri hafi y'ibyo bikorwa remezo, no hakurya ku isoko kugerayo biroroshye cyane.
Iyi nzu rero iri mu nzu twavuga zishimishije, nubwo mubona igiciro kiri hasi, ariko iri mu nzu rwose ubona zifatika muri aka kagari ka Nyakagunga, muri karitsiye. Ni ahantu h'imiturire heza, kandi ziri ahantu hatuje nk'uko mubibona. Mushaka kudukurikira cyane, ujya kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe cyangwa ugakora like ku basanzwe badukurikira, cyangwa se ukaduhamagara kuri contact 0785 644 655. Urasubiramo 0785 644 655. Ni Ineza Online TV rero, ni akagaruka. Ciao ciao. Muraho neza, ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza. Aho twagiye rero kuri tele, turi mu kagari ka Nyakagunga, mu mudugudu wa Kirehe, birumvikana ni muri Fungwe, aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa, ariko uyu munsi twari twibanze kuzigurishwa, aho turi ku nzu muri kubona aho ngaho kuri cano, aho zigaragara ya kadasitire. Ni inzu nziza yuzuye, murayibona, irakoze, iruzuye, ifite plafo, rangete, ikagira na pavoma, ni amakaro. Ni inzu ifite isuku, amarangi, ibintu byose urabona ko irarangiye. Ifite ibyumba 4 na salo, ikagira dushe na tuwarete n'imbere. Ifite na za annexe inyuma, hariho nayo dushe y'inyuma na tuwarete, birumvikana n'igikoni. Iri ku buso rero bungana na metero kare 468, kuko ifite 22 kuri 24, yo ubwayo ifite 10 kuri 13. Urumva ko ari inzu ngari, ibyumba byayo ni bigari, ifitemo birumvikana n'amakoridoro. Ni inzu rero yuzuye, wahita winjiramo, iruzuye neza, nta byo kuvuga ngo hari ikintu wayikoraho. Ni inzu zuzuye ubona wahita ukoresha nta kindi kintu uyikozeho na gitoya. Twabwiye ko ifite ibyumba 4 na salo, ni bigari, birumvikana, n'amakoridoro 2, ikagira dushe na tuwarete mo imbere, ikagira na za dushe n'indi tuwarete z'inyuma, n'igikoni nka annexe. Iri ku buso rero bugari, ku buryo hari n'ahandi ubona ushobora kuba wakwagurira ibikorwa byayo, kandi iri hafi y'ibikorwa remezo. Urabona ko iri ku muhanda uturutse kuri kaburimbo, ni nko muri metero 200, ikaba iri imbere y'akagari ka Nyakagunga neza, nko muri metero 50. Ni inzu rero iri hafi y'ibikorwa remezo, kuko haruguru gatoya hari ikigo cya New Vision School, n'uzamutse no kwa muganga hafi hari ikigo cya GS Nyagasambu, birumvikana no kuri Health Center ya Nyagasambu. Ni inzu rero ubona ko iri hafi y'ibyo bikorwa remezo, no hakurya ku isoko kugerayo biroroshye cyane. Iyi nzu rero iri mu nzu twavuga zishimishije, nubwo mubona igiciro kiri hasi, ariko iri mu nzu rwose ubona zifatika muri aka kagari ka Nyakagunga, muri karitsiye. Ni ahantu h'imiturire heza, kandi ziri ahantu hatuje nk'uko mubibona. Mushaka kudukurikira cyane, ujya kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe cyangwa ugakora like ku basanzwe badukurikira, cyangwa se ukaduhamagara kuri contact 0785 644 655. Urasubiramo 0785 644 655. Ni Ineza Online TV rero, ni akagaruka. Ciao ciao. Muraho neza, ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza. Aho twagiye rero kuri tele, turi mu kagari ka Nyakagunga, mu mudugudu wa Kirehe, birumvikana ni muri Fungwe, aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa, ariko uyu munsi twari twibanze kuzigurishwa, aho turi ku nzu muri kubona aho ngaho kuri cano, aho zigaragara ya kadasitire. Ni inzu nziza yuzuye, murayibona, irakoze, iruzuye, ifite plafo, rangete, ikagira na pavoma, ni amakaro. Ni inzu ifite isuku, amarangi, ibintu byose urabona ko irarangiye. Ifite ibyumba 4 na salo, ikagira dushe na tuwarete n'imbere. Ifite na za annexe inyuma, hariho nayo dushe y'inyuma na tuwarete, birumvikana n'igikoni. Iri ku buso rero bungana na metero kare 468, kuko ifite 22 kuri 24, yo ubwayo ifite 10 kuri 13. Urumva ko ari inzu ngari, ibyumba byayo ni bigari, ifitemo birumvikana n'amakoridoro. Ni inzu rero yuzuye, wahita winjiramo, iruzuye neza, nta byo kuvuga ngo hari ikintu wayikoraho. Ni inzu zuzuye ubona wahita ukoresha nta kindi kintu uyikozeho na gitoya.
twabwiye ko ifite ibyumba 4 na salon bigari birumvikana n'amakoridoro 2, ikagira dushe na toilette mo imbere, ikagira na za dushe n'indi toilette z'inyuma n'igikoni nka annex. Iri ku buso rero bugari ku buryo hari n'ahandi ubona ushobora kuba wakwagurira ibikorwa byayo, kandi iri hafi y'ibikorwa remezo. Urabona ko iri ku muhanda uturutse kuri kaburimbo ni nko muri metero 200, ikaba iri imbere y'akagari ka Nyakagunga neza nko muri metero 50. Ni inzu rero iri hafi y'ibikorwa remezo kuko haruguru gatoya hari ikigo cya New Vision School, n'uzamutse no kwa muganga hafi hari ikigo cya GS Nyagasambu, birumvikana no kuri Health Center ya Nyagasambu. Ni inzu rero ubona ko iri hafi y'ibyo bikorwa remezo, no hakurya ku isoko kugerayo biroroshye cyane. Iyi nzu rero iri mu nzu twavuga zishimishije, nubwo mubona igiciro kiri hasi, ariko iri mu nzu rwose ubona zifatika muri aka kagari ka Nyakagunga, muri quartier. Ni ahantu h'imiturire heza, kandi ziri ahantu hatuje nk'uko mubibona. Mushaka kudukurikira cyane, ujya kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe cyangwa ugakora like ku basanzwe badukurikira, cyangwa se kuduhamagara kuri contact 078552 646 55. Ndasubiramo 078552 646 55. Ni Ineza Online TV rero, nakagaruka. Ciao ciao.